пахши барномаҳои муассисаи давлатии телевизиони варзиш на танҳо дар дохили Тоҷикистон, балки дар хориҷи кишвар низ дастрас мебошанд. Бинобар ин, берун аз Тоҷикистон низ ҳаводорони зиёд дошта, миёни алоқамандони футбол ва дигар намудҳои варзиш маҳбубияти хоса дорад. муассисаи давлатии телевизиони варзиш дар қатори дигар шабакаҳои Тоҷикистон дар моҳвора ҳузур дошта аз соири нуқоти ҷаҳон имкони тамошои он вуҷуд дорад. афзун бар ин, телевизиони варзиш ба таври онлайн дар сайти расмӣ пахш мегардад ва ин телевизион ҳамчунин дар аксари шабакаҳои иҷтимоии маъруфи байналмилалӣ аз ҷумла Инстаграм, Фейсбук, Одноклассники, ВКонтакте фаъол будад ва ин саҳифаҳо то 200 000 нафар пайваст шудаанд. ҳамчун шабакаи телевизиони варзиш дар YouTube низ соҳиби саҳифаи худ мебошад ки муҳимтарин рӯйдодҳои варзиширо ба таври мустақиму ғайримустақим пахш мекунад. бинобар ин, тамоми сокинони кишвар метавонанд дар берун аз Тоҷикистон ҳам бо забони нови тоҷикӣ хабару гузориш ва рӯйдодҳои варзишии дохилӣ ва хориҷиро пайгирӣ кунанд. афзун бар ин, дар нуқоти мухталифи ҷаҳон онҳое ки забони модарии моро мефаҳманд аз барномаҳои телевизиони варзиш баҳра мебаранду тибқи баррасиҳои анҷомшуда ба хотири сифати баланди пахши барномаҳо, ҳатто онҳое ки бо забони мо ошноӣ надоранд, бозиҳои варзиширо аз тариқи телевизиони варзиш тамошо мекунанд. تعداد زیادی از تماشابینان ورزش از کشورهای خارجی چه اروپا و چه آسیا کمزبانان ما هستند در عرف 5 سالگی از دستاندرکاران این تلویزیون و مردم رهبریت تاجیکستان ابراز تشکر کردند که در آخر برخی از آنها را پیشکشتان میکنیم. ما از تمام فعالیت‌های ورزشی این شبکه بسیار خرسند هستیم و همیشه در افغانستان این شبکه و پروگرام‌های ورزشی و مخصوصا فوتبالی از او را تعقیب میکنیم و امیدواریم که سالهای سال چنین خوش بدرخشه و همیشه ما بیننده این شبکه می باشیم. و یک تشکر خاص و ویژه از تمام مردم عزیز تاجیکستان و از رئیس جمهور محترم و دوست داشتنیشان آقای امام علی رحمانوف. و السلام، با احترام استاد رفیع. سلام، وقت همه بخیر. رضا هستم از هامبورگ ژرمنی و خواستم 5 ساله شدن شبکه ورزش تاجیکستان به مردم دوست عزیز تاجیکستان تبریک عرض کنم و امید آرزوی موفقیت و سربلندی تاجیکستان و مردم دوست داشتنی تاجیکستان و رئیس جمهور خوب تاجیکستان. یه سلام خاص تقدیم همه مردم خوب تاجیکستان و امیدوارم تا ابد این شبکه ورزش تاجیکستان و فوتبال تاجیکستان ادامه داشته باشه. خیلی خرسندم ما دوست خوبی به نام تاجیکستان در کنار خود داریم. زنده باد تاجیکستان، زنده باد افغانستان. کریم شریفی هستم از افغانستان. فعلا مهاجرم در کشور ایران. 5مین سالگرد شبکه ورزش تاجیکستان را به تمام مردم ورزش دوست و فوتبال دوست تاجیکستان تبریک و تهنیت عرض میکنم. شبکه ورزش تاجیکستان واقعا یکی از بهترین و مفیدترین شبکه‌های ورزشی در سطح منطقه و بخصوص در بین کشورهای فارسی زبان می باشد. من شخصا همیشه بازی‌های ملی و باشگاهی فوتبال را از این شبکه تعقیب می‌کنم.